Os traballadores do Sindicato Comisións Obreiras en Galicia iniciaron este luns unha folga indefinida, unha convocatoria que tamén está a ser secundada polos 4 empregados da oficina de Pontevedra e a traballadora de Vilagarcía. Non somos sindicalistas, no somos liberados de las empresas, somos trabajadores con un contrato laboral sujetos al Estatuto de los Trabajadores y sujeto a nuestro convenio colectivo. Por lo tanto, como cualquier otro trabajador, estamos reivindicando unas condiciones mínimas, en este caso salariales, dada la situación en la que nos encontramos en este momento, y que el Sindicato Comisiones Obreras y los demás sindicatos tamén así lo ven. O último convenio colectivo que asinaron foi no 2002 e no 2014 tiveron a última suba salarial dun 1,9%. Reclaman a Comisións Obreiras unha suba dun 9% en 3 anos. Dende o sindicato pola súa banda só ofreceron un 4,5%. No se nos puede venir a una mesa de negociación ofreciendo un tercio de lo que se está pidiendo con carácter general para las empresas del resto del país. No se nos puede ofrecer un 1% cuando de puertas afuera se está hablando de un 3,5% como mínimo y con cláusula de revisión salarial, cláusula que no se nos quiere aplicar, dicho sea de paso. A pesar de que sobre a mesa o sindicato chegou a poñer unha suba dun 7,5%, os traballadores denuncian que retirou a oferta tras a convocatoria de folga. As conversas prolongáronse durante un ano, pero finalmente os traballadores romperon negociacións. De entrada se nos envía a negociar por parte del sindicato a trabajadores, también compañeros de trabajo, se les envía a hacer el papel de la patronal, compañeros que en ningún momento tienen capacidad de decisión. Y hemos llegado a un momento en donde hemos roto las negociaciones precisamente por esa falta de capacidad de la representación empresarial para darnos ofertas e alternativas seguras. Explican os traballadores que dende o sindicato alegan que non son unha empresa e que non buscan beneficios, pero o cadro de persoal defende que si teñen superávit e que os seus ingresos van máis aló das cotas dos afiliados, como a asesoría xurídica, as subvencións ou as actividades e cursos que ofrecen.